Ka jing berkait ke balang Presbyterian kor hadaman priang ke jing sang maubu sari krai Presbytery si Union kala pelong yu emli ke mahoti konsorsi wa Charles Marngar ban hiar juri ban mir jing lang ban kinai lam balang kinai lam snong ka kor hadam ban perkhat di gelat kilenti kumdo ban ra ya ke bit ke biang ha kate ke jing sang kate ke jing sang Presbytery si Union kan long hak tayo ban kong urum phang aja apun riu ba ke jing lang mir jing balalong ha ka step jong kasan trik unok para aja opsan la sakhilang daga jingdon rengkat ki officer daga tanat PWD PHE bat u video jong kamau ti CNR di blog lalu ki nailam balang bagi nailam snong ha ka jingalang la IT syawemli ya ka dor khas ka bakate ka balang omtang bakan penkre ya ka Presbytery si Union re kala mang luparu ban penkre ban pediang ga jinga sang riboy Presbyterian Synod ka barsalong house nam aja pundai kumu emle uba Charles Marngar wakular on simkhia halol kitegi atli jenseng ban penbit penbiang ijunan kam kumbala pensngau lingba dor khas bala IT shau ulong ru bagi jinan kam ki babun ki lek iwan pai ba gidan kam hai babun ki liang bat kumu nong mi khmat ba kila tenrong hau unile ban penbiang ijunan kam da boban rap bagi balang gidan ke jingkit bokhia ha ka jing sakri bat badan kam kerki kilat jingrap mari ikut jalang jamir jingbot la pelong ye ke jurep ye ke jaka ban pelong ye ke sinat aja ar hundai ban penmang ban penmadan ye ka ban mang ban thau gi surok kali ban pensuk ye nongwan je seng ban poi sakate ge je seng ba bat ban sim banta kumba kalong bat ki wei I, Shri Charles Marngar, Honorable MLA Mohti Constituency, Subject Memorandum Nakabanta Kajingiseng Ribhoy Presbyterian Synod Arhaja Apukhnai sa Badon Brom da Kamensim Kabasukya Halor Kate ka subject Balak Dew Haneng ka Executive Dorbar Shnong Korhadem Kabu Yakane Kajingkapan Hakman Kaburom Babhas Bunye Kajongpi Kumchi Benta Banpen Pu Penping Banpen Urlong Yakate Kajingiseng Kabajob Kabala Benshet Hangi Kum Banpen Penmau Hangi Kashnong Jungi Kadon Shibun Kijinguna Kijing E Bat Kijing Kam Banlong Kabajob Yeshenya Scam Tang Happy Sa Ini Harum Kide Kijing Kam Tiba Kumsan E Kabanengkong Nakadong Pamtmai Shab ka playground kat arspa meter narhi umsaw siya singa uleng kanyaw spa meter nadong pamsapendur siya PWD lay spa meter na singa uleng siya lumblay kilometer ICDS siya playground arspa meter maudim nerim siya lambra PWD kilometer bam di dengkam Arhajar lay spa metar upat natulong sali hadusnong bat kaway kacek dam baar transformer kaway na pumping telong umsaw GGM kabalay ki extension platform kumba saw totally belonging GGM electricity kabanengkong ki extension post siya kidong bompat yo lai baar ban repair ya ki post lai ki balajon kabalay banyo ya ki transformer ki bobiang madan kabanengkong atali ki madan nakabenta banten yang kali parking kabaa atali ki madan nakabenta bantenlong jingeseng sinot sa gidon kajinge scam bapin simkhia ya kan gijing e jungi pungkasnong pin pediang e kini gijing kapat jungi do ublei kajing sup unyai don kangkat hat bat pi bapin dang yo ya kamet ka basyat ka baklain batru bapin dang la ban syakri pai ba batru nakabenta kadong kathain jungi bat kajilahi baro kawai kublai shi hajarmu kiba buram ye pi kiba karpat ri pi mara ka juga po kum ka sino namang ni don hangnya tanggawi ka balang bagi don tanggawi ka sino je kum bagi tip ba ka jiaseng mabu sarikrai Presbytery si union kan salong ha ubnai February tayo nupom jongu
te ya ka jing pentip ya ki jing don kam ngela pentip show MLA jungi ya ki baro te ni dokumen sibun mana kaliang jung MLA ila chimti ya ki jidon kam kum ka sound system isuki nangta ki pandal bat bendressing ya kamadan hadir mengilai kendu nak kaliang jung ka reception jung ka pastoral te ki dokumen sibun ya ki sim kia jungi te yes kamro nak kaliang jung ki ni department ba ki dang don ki benta ki bangin perla penbit penbiang te kan man skam ha ka jing kran ha ka jing kendu jingi menta ka si ni ngin sayo ya pakhat nak benta ki e ki bidang duna nak benta ka te ka jing seng bat kham tam ka pang ka bagi don ban penpau ne kum ka balang ban ka sinong ka long ba bangin sa pediam ia ka riboy Presbyterian Synod ha usnam ahajar apndai kata ha ma te la kumno ka jingpen kre nak bata ki jingdon kam baro ka jingbit jingbiang jong ka jing seng ka don kam apo usnam ahajar apra te nama kata nang ba kan dir ka po bangin la penbit penbiang kita ki baro nama kata ngi khot khnang yau MLA badun burom jingi bata ka jing ka por rengkat kini ki line department ki ba ngidon kam ne na benta banya tronglem ya ki kam yu bun hagati ka jia sing te namar kata isuk men sibun leng ba jun ka pol ka ka ba ngidon ka jing thmu ban khot na benta ba kini ki line department ki i dala ka jung khmat but emle bodon burom jingi ya ki baro ki bangidon kam kum ka balang haga ju pol kum ka chnong ki bun ki jing kam tengi dokumen sibun lumba jone kasni angkat ke jiarap jung try kan rat jungi bana kaliang jung ki officer jungi nagi line department ba per ke leyo ke jing ko jingkia bat kilala ni don ringkat bat ni te nama kata kumu rangba chnong jung ni kasna sai sit ngasio bat priang lang ye barok sakari ke program jungi kabanengkong kadai nagamata ke jingisan mabu sarikrai Presbyterian Union kanite hacan ni poiga debade bagani nginam kan Islam nomor ba kilawan kendo nakalian jong reception committee ngkat kebalang bo pusat kila pembet dengan laporan kita kunjung kular ko amane panganyarap pandal sound system kisuki adem step shaman wan sini text wayu MDC ba yoi ki MLA te on ki skimmer dah wala pita ai pita okay Demenin ngawan program si push tank sejak keren dan nanti ngadon saja dia ngawan keren dia idan ki romba ki bakeren ni kita kaju ki ong ba ni te ladangi pam skim hagi balang ke e hai ni tin rei so bon ong yitu ipi pa wemele jong pite gula kampon di kapal dei kata te janbor naman ngayu i ke jengkia jong ki balang ngayu i ki jengkit jong pi ke balang nama kata kener kikti de Presbyteri keladon hajan tiga junglot tiga buan mai tu nasi senem tang lam taki jisen ke poi saupo sampula atas senem ke Presbyteri Union ni jong ka mahu seri kerai apo meleiteng mahu seri kerai Presbyteri hapo live holdingan riboy sengi si Union Presbyteri hanong sango Shateng Presbyteri di bawah Shateng okay di bawah sengi Presbyteri Espírita salai Kazun Seven sampling parish ara jarak nyo Shillong Diocese hamalos nai berapa ke Shillong Diocese hapo ingsaw ara jarak nyo sinap may berkray aku kundai hani sinat khas menewan lebih okey mas tujuan besar nombang Cardinal Women's mau kalong sonidan di bawah di program lasem snem haterso KJCE snap snem
dia boleh bila takliu kemar ke sisa ketikit ke kian sisa kembali ke besok dengan persangka balahi dengan itu ipi pak ham soalai ru kila ya terisi saya usurok samkrur kam ipi kila produk ngadu menel ngamtip nak kementar ke jingiseng presbyteri ru matrai maka ni kita kita nak mentaka jingiseng sinap ribai presbyterian sinap dan rei ngatrai ka don ka ka don kam usurok dengan menut so berkular po kani ke presbyteri kalau ya bah ngatrai pidang don usurok banyak mentang ngatrai ko yang ni dan rei nak mentang ka umpam undi ngidan di JE ngidan di Palamu ni penbaik parti ke ek don kam le seha ka cakalong jingiseng pidon kam ke temporary toilet pidon kam ke umbam kumdi ia kata nak kerpat ia ke department makin sobahaban pek kat kesnong sobahaban wan survey kan pek nanglo ngin tai ke apa kan cakalong jiseng ya saya dah kam di temporary toilet nan ki pankana hak cakalong jiseng dengan kerpat ia ki perlok nak ke PhD department sobahaban le ke survey nak baik sejak betul dilai bade ko tengah try namtip ke water supply ke umbam undi asnong kalong kono ku matha ang ni meneng yu ipa kadon hi ke jingduna jongka pidon kam pipe dengan try hadu kat ni teligi pipe try kadang banir le kerki nak kamta jisan posturi to namar yapsna kre ke DPR umlong ke besok Mardera kan hani dia, cerdo hani yang korban. Tebon gisnong kibala kam kaki. Dia nak kata kedau, mas ongi piba. Ini lek stom kan bala ban pembiang.